Sanibona, siyabingelela, sanibona. Good evening, South Africa, and welcome to the best talking show la eMzansi, izaziwa. My name is uNomcebo Kamchunu. Ngizoba umphathi wohlelo lwenu namhlanje. Namhlanje sihambele sethu esikhona esizivakashele intokazi ezibizwa ngoSkandi Queen, ethanda kakhulu isinto, ethanda kakhulu amasiko, nengoma edlala kwi-background niyayizwa ukuthi simlethele intombi yomzulu. So before siziqale sithi siyaqhubeka sixoxa kakhulu ukuze ungaphuthelwa ile mniningwane kanye ne-information lo sisakeza nayo. Ngisacela ukuthi utshela abangani bakho, batshela abangani babo ukuthi sekuyisikhathi sezaziwa. Siphinde sibonge futhi umbukeli wethu ngokuthi uhlala njalo utshuna in njalo ngoLwesine ngo-6 ntambama. So ake samukele nasi sihambele sethu. Dadewethu unjani? Before nje ngiqala ukukhuluma ngizocela ukuthi ke ngibingelele ngosiko lethu thina amabhinqi, sithi noma besibingelela siqale senze nje before siqale ukwenza yonke enye into. Okay. Zulu kwamalandela ngokulandela inkomo zamanye amadoda. Zulu omnyama ondlela zimhlophe ngiyambingelela. Le ntombi enibingelelayo uNomcebo Kamchunu umacingwane undaba ezitha. Unogida ngombamba ezinye intokazi zigida ngomshanelo. Uyeyesa umnguni intombi ethi mayinathela kuqhakaza imvelo kuzamazama umhlaba uthakasela ukunathela kwentombi. Ethi mayiqhamuka ikikizo mama Giyo baba bethu uzele mama basuzele isiphalaphala intombi emhlophe uphumala ngasikhothi intombi engothiwa zinsizwa. Ngizagcina lapho for today. So igama lami ke nguNomcebo Kamchunu ngaqanjwa abazali bami. Bese ke ngokukhula ke empilweni ngagcina sengithola uSkandi Queen. uSkandi Queen ke uqhamuke ngokuthi intombazanyana nje ethanda isiZulu, ethanda isinto, ethanda indlamu, ethanda ukugida, ethanda zonke izinto ezirelated to amasiko ethu. So ngithema ngikhula phela kade ngikhula nje ngileyo ngane ephakathi ethanda ukusinayo, ethanda ukwenza zonke izinto abaphathisanga. Yabona nje so mangabe ngikhula nothando lwakhula kanjalo kangokuthi ngize ngathatha isinqumo sokuthi ngihambe ngiyojoyina Indoni Cultural School la ekade sifundiswa khona ngamasiko ethu, sifundiswa khona ukuziphatha komuntu, sifundiswa ngemvelaphi yethu because uma ngabe sikhula thina singana ama-90s wasikhula emakhaya kuseyona into ekhulunywa kakhulu ukuthi ubani wayezala ubani ukuthi kwaqhamuka kanjani nasey'koleni sesifunda nje lokhu kwamanje. So ngithe mangikhula-ke nje ngayinto kanjalo so into engiyenza njengamanje ngiyamodela and ukuthi uyibhinqa kusho ukuthi uyisilimo njengaqaba ukuthi ungabe uyibhinqa uyiqaba sehlekho njengazilutho.